Un glorioso main tapado. Un sábado de nos eterno Señor, de gran forma bendicionar pabo, bo hogar, bo familia completo, y turbo amistad, contacto y oponente. Señor, no te exigí más de nos. Nos devocional ta titular es aquí so. Nos texto de meditación tavísanos lo siguiente ave. Señor, un bisabo caba o gente lo que está bom y ahora Kiko Señor te exigí divo es aquí so. Practica justicia, estima fieldad y consulta a Dios den turcos. Miqueas 6, versículo 8. Un día forman que humanidad queda educada en el asunto de religión con nos mester hace cierto ritual para agradar a Dios. Jesús añe confronta con el problema aquí, con el líder del pueblo de Dios y consecuentemente mester a deal con la situación. El tipo de educación espiritual aquí te queda altamente influencia para el enemigo. Para sobra, te da una gente disgusto de seguir el camino de salvación, el camino de vida que el Señor aponenos delante de Cristo Jesús. Ayer nos trata que nos toca un punto de terquedad. Camina con un momento que el sábado del Señor ha quedado presentar, mencionar y clara, que sea lanta hopi interrogatorio y resistencia. Sabe, hermano, que enseñanza rígido de ritual daña la fiesta de sábado que el Señor bota para nos desde creación, para nos goza de malamente. Entonces, el punto aquí principalmente había de controversia entre Jesús y el líder religioso y nada condena a Jesús. Para la libertad que él muestra a través de su vida con sábado mester que da celebrar. Había también el sábado un punto de controversia entre cristianos, simplemente para forma con el enemigo a dañar la fiesta aquí con su influencia. Pero sabe, hermano, no está que el instituto sábado solo la daña. No, sino es un de matrimonio también. Pero, ¿de qué libertad Jesús muestra que nos está papiando y que nos mester aplicar de no celebración hoy? Primeramente, libertad de pecar. En dos lugares, libertad de legalismo. En tres lugares, libertad para estimar y para servir. Y en cuarto lugar, libertad para estar en constante relación y comunión con el Señor. El promete libertad de pecar está queda respaldada con el texto aquí. Ahora que Dios libra vosso, nos pues de pecar, nos adrenta de servicio de Dios. Com esse sí, nos gana algo. Vida santo y na final vida eterna. Romanos 6, 22. Con otra palabra, mi hermano, no te trata solamente de hacer lo que el Señor quiere, sino de tal librar de cosas que te destruyen nuestra vida. La fiesta semanal de sábado netamente está
patira e cabuya de afán de vida abou y goza de presencia de Dios, cantando, alabando y glorificando su nombre santo. Ta asunto de gozo y no de un carga ritual. E de 2 puntos, libertad de legalismo. Cristo mostra-nos, por meio de sua forma de atender o sábado, e que tur é outro mandamento que cotanifica de ta liber. E a palavra está relatada de forma aqui. Cristo aduna-nos liberdade, para assim nos liber de verdade. Pese para firme denha liberdade e não volve someter vosso na yugo de esclavitud. Gálatas 5, versículo 1. Pues, não busca para agradar ao Senhor por meio de boa obra e ritual hasta estão inventar para o sábado. Pero, goza de boa liberdade em Cristo Jesus para você celebrar sábado adequadamente. Na de 3 pontos, liber pastima e sirve. Romanan, vosso ta llama para liber, pero não usa a liberdade para entregar vosso mês na mal desejo, mas bem sirve outro por meio de amor. Gálatas 5, versículo 13. Quem está nos melhor exemplo para a liberdade aqui? Hasta riba dia de sábado? Não está nem nada mais, nem nada menos que Cristo Jesus. Pois, depois que você acaba de glorificar o Deus em serviço a ainda, seja na uma igreja ou em boa família, busques também em mestre, visitai prisioneiro busca mais que onde é adicto e supre na necessidade primordial. Essa é a liberdade de estima e serve. E de 4 pontos, liberdade para estar em constante comunhão e relação com nosso eterno Senhor. Essa é nos forma de estar e queda totalmente transformada. Já nos nota viva balde e pressão de cumprir o ritual para agradar a Deus, sino de cana cune como yunan guia para o Espírito Santo. Well, de minha parte aqui, a palavra Senhor tapará para o Espírito Santo. E caminho do Espírito Santo está e tem liberdade. Nos tour, sem ter nada de tapa nos cara, ta mira glória de Senhor, maneira de um espelho, e nos ta queda transformar de lo que nos ta mira de espelho. Nos ta ganha mais e mais glória por meio do Espírito de Deus. 2 Coríntios 3, versículos 17 e 18. Resumindo, Senhor, bisa buscaba o gente lo que está bom, e agora, que o Senhor está exigindo? Es aqui só, praticar justiça, estimar fieldade e consultar Deus dentro dos. Nossa oração, Senhor, nós temos abundante para mostrar-nos que o bota deseja de nós. E, assim a nós também, que é devocional aqui, que aceita. Danke, Jesus, para nos livrar e para meio do Espírito Santo que vos amanda para nos por cana tem obediência, que divinidade tem sua totalidade. Amém e amém. Bendição, meu irmão. A mensagem que chega-nos por meio de bom canal é palavra atualizada.